Ayi nangivele mina guys ngiyavuka 16 lapha ngithi ngivula igate lasekithi le 30,000 alifuna ukuvuleka kahle mangithi hla le gate liphukile ayi mara lana ngathi baqhaqha bafuna ukulitshontsha kahle guys senzama ukuyenzani seniyenza soye mara yazi abanye abantu bayamlinga umuntu yonke niyalazi izulu lezandla mara or lazi laselimpopo liduma kushisa ilanga into ezongisiza maye ukuthi ngiyofakisa le gate tracker cause nawo mahasile boyfriend wena afuna ukulitshontsha ulukalisa ayi lana vele bese sengisendleleni setown isinormal mama thize ngimkhaphe lapha ushayisa ibhaki wheel alignment cause mayihambe leqeleni ngathi shaya isikoti maphumadela fast bese sesifikile lapha e-time out sasho singena ngazi kuse-time out or se-time out khona lapho ayi size sisangena nokungena bathi mayitshidele ngapha igibele lana siyipopole sibone ukuthi yini umraro wayo he mara amakhuwa neplani ngibone sebayigqokisa ezinye izinsimbi lapha ematayireni ngathi lezi nsimbi lezi evane banifake zona ezinyaweni maniphukile mangithi ngibheka le phezulu ngibona kuyapanyapanya lapha kunama-robot sengiyabuza ukuthi kahle lama-robot lawa njengoba panyapanya sona chaza ukuthini but ayaya-detect ukuthi kahle le bhageleni ne-engine i-Audi RS3 quad sibesale basichazela lapho ukuthi kahle lama-light lawa the reason wayapanyapanya sona ilokuthi le bhageleni ifake i-engine i-Audi RS3 quattro and i-engine i-Audi yasinda ngaba ngcono masingafaka i-A45 mangithi ngiyabheka vele nami lapha nayo senescreen siyapanyapanya siveza ubu-red ayikhona kusho kona ukuthi le engine lena kumele siyikhiphe manje fast bese sesiqedile lapha sesiyaphuma ngo-reverse ayingizumali yazini njengoba siqeda kuyenza li-wheel alignment lana kumele ngathi singayithesta kancane ngisale ngithi good shot plus kumele ngiyolanda istofu le-Middleburg Mall asala ngikhamba. Don't forget guys ukuthi when you use the link and promo code on my bio get free 50 rand voucher nama-spins ayi-25 to get the 50 rand bonus. Make sure ukuthi on the first step of registration uyayifaka i-promo code i-50 rand yakho will appear ku-bonus offer not on your main balance. Fast bese sesifikile lapha emall ku-MT-ke namuhla-ke khombisa ukuthi abantu bange-25 abasana next lana bakhona bahawula at least i-boost loan ikhona to assist them. Boost loans offers the lowest interest rates in South Africa, making it perfect choice for your financial needs. Bantu bange-25 apply now and enjoy flexible repayments terms and quick same day approval. Abantwana banasikhaftini inyanga iseseyide ungayi kubomashonisa abafana nabomzanywa ngoba bazokudonora mase bafuna imali yabo. Fast bese sengifikile lapha estofini kahle ngizosicollecta kuphela cause usesami already sekabhadalile. Inkinga engivele ngabhekana nayo mangizolanda le stofu yes mangifika lana ngithi ngiyazikhuthuza sengilahle neslip ngibe nenhlanhla ngoba istaff salana nje sifriend savele sangisiza fast bangichekela lapha ku-system ukuthi vele ngithengile na ayi lana vele bese sesiqedile ukulayisha sesiyaphuma lapha egeyidini labo angazi ukuthi le malini ayi mara bese sengilivala la into elisinda yona ayikhona kumele bafake igate le-remote lana kanti nisebenza njani lana e-Middleburg Mall igate lakhona lisinda ngathi uphusha utsekeleke ngengolovane ebushbushini ayi lana vele bese sesisendleleni lidla phansi bantama hamba boma-500 km per hour yes lo mshini ngathi uzophephuka lana emuva hayi mana kusuwumshini yistofu ayi mara ngiyamthemba umalumami phela bakhulele emaplazini dala babopha inkomo sona lo mshini lo ubopha ifasi lana bese sesindlula ezikhuphule primary school isikole-ke na mina ngasiqala lana-ke na 20 years ago bengifunda ugrade 1 mangithi hla masidlula lapha ebreak ngaze ngakhumbula isobho lakasosi abomemi bamanje kusho kona ukuthi bahola kahle ngisebahamba ngama-Mercedes thina sikhola abomemi bahamba ngama-Corolla nakhona bekuwu-principal fast bese sesifikile kithi lapha nangimalumami ungena ngo-reverse angabhela kanganesipili kusho kona ukuthi no ilayisensi yakhe yena kayithatha ngehenry hey guys nayo indaba eshusho phela nisamkhumbula loyo gele ngamveza kule vlog leya phela ugele ungi-inboxile-ke angazi ukuthi ngiyenze njani ayi mara mina ngeke ngize ngimphendule shema amantombazane athanda imali jikijika ngisakhoni kuniyenzela ama-vlog cause umuntu ufuna ukungivakashela ngisathi ngisahlaleli nomshana one-Sunday umuntu angitshela ukuthi Sunday is for lovers ngisathi ngisababaza leyo umuntu avele athulambile sekumele ngihlabe inkukhu yakamagogo ngenze isitsheba awa madoda afeke fast bese sesiwuhlisile umshini lapha sesiwumikise endlini ngiwo-unbox masengu-unboxa lapha bese sengitshentshile phela kuyachisa namuhla guys niyalazi elanga leli lishisele emafini and ngifuna ukusivula maye ngize ngipheke ngaso manje ngifuna ubona ukuthi sifaste kangakanani angiyazi nale brand le stofu bathi i-Univa ayingathi imobisele izitofu le ayiwanda ukuthi izokhona ukupheka umhoro uzuvutha yamazi-ke umshana akazibeki phansi makusebenza nanyalaye lapho ubhizi uyaphathaphatha mayume yini lena umshini wokuwasha ngithi hayi mani wena lona kusumshini wokuwasha istofu sokupheka angisho ujwayelele 2 plate bekudala siyisebenzisa lana endlini ayi lapha vele bese sengisondeza ngaseplugini ngifuna ukusiplug ayingibathe bathe ngiyasirowunda le stofu lesa ngiyibona iplug yokuplug egezini nangapha emuva dololo next ngithize mase sengifona lapha ngibuza umalumami sekangichazela ukuthi hayi le stofu lezi zamaya zifana lezi zakudala ziphumi nama-plug sebangitshela ngama-isolator lapha nama-DB box ngavele ngabona ukuthi